Ninkutangira program y'Ebyamagara osibire kurungi tabaraka yoko yona hiwabori kandi program yitwazamu ne y'Ebyamagara nabanyeta cyo butungi charity omuhereza kandi abarukutamu sente kugira ngo program yeje gumeho nabakazire health products abebyo kunywa birungi birukushemeza amagara gitu okubasa kugira ngo nyenchakare yitu ikabasa kuguma irinonji Mbweni job tereruka tukaba twine Dr. Agaba David Collins okurga aha MRM Clinic and Maternity Center aho mu Rugazi aha rugutoro rwaza Katete kana tushobora kwatena no kucebezenda antenatal care okwenyumokwe haza byaguma bitahwireyo twaguma twine kishika cyo kumugarura kugira ngo atumarireyo abo kugira ngo binyu ntitwara nk'ekitare chamana munonga mbweni na hati nowe twine nza kubasha bangumunyikirize aye yanjure then nabwanye mastanseho henyine ar antenatal care so bwiro bwinje ushanga twagira ati agenda turagerezo bwiro twine kuzaza bukirikare umwana atakaferiro mu nda yego abo kwa conditions zezaba so yes ba mawe tibaragire mu antenatal kongo ko shanga waza kubuza bakaza binje bakuru najya to kwajya zarangaye kagirenda 12 okazara abana banga nyina abana 5 meaning either amwe bakafane bazagwa ninga bafa batakazigwe ninga bazanarga mwendi 5 neza rogu wachireba yes so tibaragire mu antenatal konke byabargire mu nabyo nebihande no bihurira umukaza ngwazira kana nkonka nkarebe kankaka mahano kazara abandi 15 kagirendi 15 nyina abana bana abandi bakaba affected abwa abiri konkati no shanga umukazi agizenda zeyina abana bibona bariho kandi bona basipesingire kurungi kandi abana bakuzireje cyako kukigamba nsereba wakireba so hati nitukira kufuna ubuzibu ba mama bazira abana babiri bashatu nimbeshengereza no shanga nagira ati nyowe antenatal ninza kutinkuza kuzayo ninza kuzanaza kuzara abashawe nibenda kutwara musende ako kuwakireba nagira nti twinde kucebera siri muri myezi 3 uwo mukazi naza kuceba ngo doctor rekondo kwa rakore sente abana ngiya kugira ngo tutafuna buzi acha ni siri na syphilis ibiri myezi 3 ngiya kugira turebe ubwo mukazi ariyo nabata hatiya World Health Organization na ministry yitu bikahindura na mirundi yo kuzomu antenatal obwakare bakabajyangwe mirundi 9 konka hatiya nitwenda ngo at least byona byarimo umukazo inenda abe ni contact no mushawe emirundi 8 minimum hati ukora mugambire mirundi 8 ti doctor ariyo mucyo gukora senta pana nico kujyana tumanyangu ideally almost we request tukabent kureba because a lot of things nzibasa kuhinduka between today and even next week so ncho kwa noleba natwaje na kutanika kwa antenatal n'abacyara niyo mucyaro nonde kwa antenatal nimbanye nesimu yo mu simu yanje nizina era wantera ni kugira ati charity oriyo nimba ni kumanya in out akwa nimanye manya yo ni charity ayijyana anda yakashatu ayine problem eje so umwana wabutabasize kwija actually tugira nti 8 contacts not necessarily ngo zibe visits tikugira ngo bwejo munana yono ine kwija hirwarira aro kufuna makazibu ontera simu ngira nti cyo cyamani gumayo oija agwiro bunakwire konkani kiba kiri important ngobe in mu antenatal kandi oboye no mushaho wo kutambra niwe urugendoro kugira ngo menye manti obanafu no buze bushamu nana zekiro natera Dr. Nanka natero muzari sananka naza kwijagire ki anyambi naza igwaro ninza kumushanga so noreba ngo waza kuza kureba antenatal nekintu chango munonga kandi kabe ni shabanta abakazi antenatal bagitware very serious hino bokura hajwanga mu inshonga zororera ngo mwana ororera rwaba rwamukwata bano mbaraka obaningahe ije inshonga no kigamba hoki so eshonga yororera tandike necyako basa kororeta noreba kuruga hanchikundi cyo mwana kwika cyenyima hari hecyo twetororera
nimwe eshagama ibyo kurya oxygen bikorawe kuzo mwana so omubana bamwe nibabinorera ruringwa mnonga ningo bwana buri bukenyi nenda nimpango azo mwana yuka natandika ari muke then nagomoka so bumwe mwaya nazana na yehinda gutura nabasa kwe kuko kwanozana isomo guha nigubasa kuzo maraka umurundi gumwe nangwa n'imirundi ebiri so hati itwe bagayinacologist advice yitu yo mwana oyinorero maraka nitugira ngo omwana ogwe still nabasa kusindikwa abasa kuzagwa aburijo mwezi yinjire yes okay ekikuru omukazi kwa kugira bisha tushemeye kubandi tuhurikizo mwana we buri ndakika 30 strictly era wazo mwirwariro karareba kucebera umwana after 3-4 hours umanye ngo aho tori watufu tije abo kuba tuwayine bisha every 30 minutes tokwana tureba so ekiri kubasa kuborera gwa ryo maraka umwana yataka kushumya umutwe ribasa kwenda kumutuga so umwana atwa warning sign yes umutima gutera munonga barabasha bakujya to umwana yatandika kuruha bazo mutiye tabagera bakushemeza konka abakazi twabazize aine nenderi ibiri azironga zo mwana ati yafuna problem yona nitukuleka no progressinga omwana nozara kuronje harime kindi kizibu ecyakubasa kubaho abo kugira ngo nyina related norra orera yes necho maraka umumu kuzana syo omwana abasa kukora 10 orera rwekome rwesibike kishumeri wo kuko kuba nohogosha amaragende kandi cyo tinka cyururaga niro basa kukora 10 ubumwe no sangana waza kuzaza mucyara arigeyo oshanga 10 gyarimo aho hori kugira ati mukama n'amana kwenyine abo kuba 10 gya niro basa kuba 10 konka ritariga kugira ngo ibikati ngofe shagama kongo yo kunaragambire nti yazo bishomwana gatandika kushuma orero rukugo kora 10 rikahamara munonga ikaritirira umwana basa kufera umunda konka again waba kuratirira umwana no muhurikiza no kimanya nani njo no mwirwara so mwe n'abacara umukazi naija yayafune bisha kumarisha hemwe Dr. Mujati no theater Dr. Gu naenda kuchemereza busha tiampa nabwire itwe nitumane tumonitoringa no mechera habe ho mugire so wareba cyabaho aricyo kwano mangu hasitwazo mu gihe no koreje so abacyara kwabe nabana binorero maraka mutatina icukuru wazo mu irwariro baka kumonitoringa kurungi omwana wawe no basa kumuzara okay kutukwiko mu irwariro ati nimbuzane experience no mubanza mwatutaho kariya koma uhurikiriza omwana okwa ruputira ubwo numbana murunda chi so hati nomu yeno wija nomu antenento no wija kuzara especially enda yarengize myezi mukaga nifiteka hechihori kizecho mbweno omwana umutima gw'omwana ni gutera koko go buri kutera rate ni yemwe yona netera okay konko gw'omwana ogbawo kino kwani gutera hagati ya nkaga nigana ubwo mwana ni guterera hagati y'igana 2 n'igana 6 okay bwana umutima gwabo ni gwani gutera munonga so kuturi kuteka icuri kizecho era twatire icuri kiturikiza mwana ko katwasere na mukono gwawe akwantu hatwine comparinga kubashuwa ngo tusenturira neco mwana ati cyawe akwani basa kuteka hibondo pulire umusigo wo mpango kusene gutera teke ngo niki no mwana konga nateka mbona kwata mukona musigo mukono nkahura nti yawe netereti kahure kindi kintu kikutera differently kana kugambe already rate tizikingana hati manto gunogo mwana okay hatko wakushanga gutakutera kukushemerire nashanga gutakutera kukushemerire nebintu binje munonga jeno pato kwa yumwe ntwakugiza munene nayo ni program okay ecyakubasa kutuma umutima gwo mwana ningo mwana yaruhiro munda niki
niye nakikugambire nti omwana nabasa kuruha n'omu antinento actually niyo wanje kundagenzere ngire kucebeza bagira ngo wawe nanda kurugamo ngo mucererize ngo yuka mutumura was like what went wrong. So ibyo nabyo nibibaho omwana nabasa kuruha utakagiye no mubisha mbuza bwaca hati noreba nk'abacyara binje bakira gwara umushija babinenda hato umushija ogwo kugwara gwijaguze hace nyuma gucimara mani gushisha placenta ezamu hagire bya depositingamo oshanga mwene ebyo kuri byani burgo muri nyina kuzo umwana biri kuremererwa hato mwana ko ariko batabwine nutrients omunda atandika of course kuba muchemu kuba wiki then bakija baenda kubura oxygen kurungi bimwe batandika kupama no miza ko kuba barimo ubwo no mwana kubasa kushanga no kurikiza akashanga ngo umutima ndi gutera kurungi so ko turi kushanga umutima guri guso takagezere bisha tubateka no muskani kureba kwitegereza cyenyine aka mwe skani basa kutwereka konko mwana uko ibintu byemerire na twareba umurera uko mise kusene yakora ubwo mwana mutamwikiza nyinagire bisha mumwihe mu speed mumwihe mu weekemwe so depending aho mushaho naine kushoborera akakugambira bwaci nakora icyo kusenaza gukora kikumanyisha toka kimanya wotakora icyo bakwita antenatal wotakozera antenatal. Dr. Buzo kanchine binji hati narawagamba nshongeze kwate no mucara obunda ine syphilis obunda ine AIDS obunda ine kisomwa ine kwanoza antenatal ebyo nababire bucirakare hati wibanye tina aho yakubasa kwizira umushojere cyo mu antenatal wende webare tebekanisa omubuteka okuchikabire kiri nti chakwene kibasika uri antenatal umukaza kishire niba bwaje hato ijuke twija kuno yo mu setting itu ya Uganda nangwe ko itoko no mu western no manyango basically in Africa omushija achine that role yo kumanaging kambeno they have that big say issues of sente bya decisions tomushija bweno shanga oyene kumuconsultinga decisions eziri kumataringa on your own life komchara. We still have a lot of that happening in families. So hati mweno ijango mu antenatal tugira tukonka ubwo mucyara shagamaye tureba ninje tukayezire ariyemerera mugareme shagama tugamba katigu tugira tuti akaro hato chiko mushija wamugambira tuwa mukazi kwenda kuba munyanda wajireba ochibuza kariva wabuza utumero turunjo twagamba ngo funa kashagama shago mushije yachikwata ine by the way hati abacyara kuba kwija already no muko kwa antenatal nitubegesa about birth preparedness okwetebekanisiza kuzara kugira ngo why ko myezi mukaga mucyane tandiko shopping identifying aho kuza kuzarira ninza kuzarira aha omushawo nankane we aranzaze irwari reri ni bacaginga bati kuno kuzaraje kuno kubantazireke bakanshemeza neza ibanyabaho atanyani mbani ngambira bakazi no mu kubozira abana babiri bashatu uri kubasindika one preparing ro kuzara ni cyane cyendo preparing for the worst case scenario kuco kubaho nkazara bakanshemeza chiketa ganto mwana ati yabaje bamutwara nko Holy Innocents for example yakumara yesu andibiri ningo kwezi have you prepared is sente ezira yetagwe kugira ngo izo sente wazifuna oziho muzenyanya bucirikamuzi cyane cyabasika no mukazi nabasaku bikisa ngo mu kibina ningaze bike ekindi kitukwana tugena ngabakazi batebekanise no kugira ngo izo biri akwato rarimanye no basa no kwata myezi mushanju wamara kugirenda okumanya ngo kundakwatwe obo mushije atarimo barimo ninza kugenda nto mwerwariro oragene nanye noha nakimanya nagambire nawe orantware no ya no wa boda nakimanya ngo aine kuba ine namba yawe uba wamwimusa shamwe ndaza kiro yaho yarugira murimo
taine kukora risk kakija kakuyo mukakutwara mu irwariro. All that has to be prepared. Ebijwaro by'omwana ogura kiwano Rwanda. Hatu nashanga mukazi yatagire nko mu antinento yahika kugura. Yagura overall za 1 month. Yagura bafiona ya overalls. Omwana mu 1 week tikizirake. Na yarabireho. Kungane tuyija tukuguiding ka first time mothers tukashoborera basakwetaga eki mubaga yawe atisi funa ishuke zawe irore ndibasa ko ari ineshuka konkagereza wafunaho ronda ka night kawa karungi ronda yobupali abanyankora bonto bacangire ukanota mwana ubona kuzara umujo ningo mushiki kandi hato ijuke manya no wamukekera ngo mbweshku yako kandi ijuke manya wo ijuro musikani as long as early as 5 months. Yes. Nitubasa kwa identifying a sex yo man. Okay. Tumanye ino mwishi o ino so watandika kushoppinga umanye cyo kuseno shopping. Okay. Hata hari cyo bakweta bed rest. Umuntu nabaye inenda during the course of her pregnancy ngwapana ngo mirimo botiritireho ngo you get a bed rest aho naho nanye nango tutangazeho turebe abasha ko kwikomuka waje tubajangumbiameho atatu abanamye kozo. So bed rest stage kandi nyenda nti ngishobora abacyara bagicenge abashija nango kusira kwa nyine basa kucenga kwa nimba ndiyo bed rest actually abashana basa kugirecommendinga either umukazi atakazire ningo mukazi yamaze no kuzara. Okay. Actually kandi handika abazire nitubandi tuyenanga weeks mukagezo kubanza afune support yo kumuyamba emirime y'umuka nitubandi tubagambira nti ekintu kishimo kwa nayegura kiri kuremera cyonka no mwana hata wencho kwetakuza yohanda che Dr. Tukabanza batwabahiza so hata batakagize rero abinenda actually. Yes. Haro kushanga ko mukazi yayirenda enda ya threatening kurugamo either watambara wazankara ugendo rubi utonimbi irenda yazana munonga enda kushu. Okay. Ninga oshange ariho uko wazigwa abnormale umunyagwanyi nenda tegwine mani enda zagumaniza enda kwenda kurugamo abashaho bakojya ati wakuzari ka bed rest. Okay. Konka bed rest stage tichikamanyisa ngo no kuzo mu kitanda ukananura amaguru ukashesha buka kitanda nyine bana ekizibu cyo mukazo inenda ko ari kugirenda oti omubiri gwatandika kutebekanisa ni gutebekanisa nti aha kuzara ryaba okujwa so omubiri ni gutebekanisa ngo ko rizara ko kutandika kujwa omubiri gwine mechanism yo kumakinga sure ngo bleeding ya stopping a speed werwane in other words eshagame yo mukazo inenda nekira kwekwata munonga kuchire yo mukazo tinenda chiba kweta clotting tezo shagama waziteka in different containers yo mukazo inenda neyo mukazo tinenda yo wenda ne clotting a speed nekintu cyo buhangwa ekiro hanga yatiro kutuprotectinga kuzara kiza kutiyamba hazo bukituyamba cyo kiba risk yo yonka intukora abo inenda waba very inactive ishagama netandika kwekwatira mu misiye shagameje y'amaguru otakaziri twazimba washange cyo bakweta za crotch zo mu maguru hate cyo crotch kwiyo kutambura yazo mu bihaha bibo kurangu yafuna pulmonary embolism yafa nk'umukazi yabaryaho aberazimbiro kuguru kumwe yisa kubi gwahwamo. So bed rest zo mu kitando kananura amaguru gashaza nyenda nchikete modified bed rest yes emirimo gichendeze don't carry heavy things konka you can still do some walking kugira ngo otazo mu tendency yashaga makwekwata especially woinenda wayongero kaba muhango baba muhango munonga abakaza bari kuresa abire za shukari hata abo ngweno ko kubikwatanise bibyona abo obwire ne kwikana bumwe akine nenda tumutambi baze kujya ngo shaga meteye kwata hati ngo mukazo oshanga eshagama yere kwasiremu ayinende yenyima yagire ndijeje netumwaka tuma kujya ngo shaga metagera cye eteye kwata so ninye nati bed rest bajifune kandi bajya ngo bed rest
abashija nimba shaba umwene tubagambira n'abakazi nti atetera n'umushija kumara bwire buti na buti. Nico nani ngambira ntante nenteje kwari kuba yijire nani bagira ati muteterana abariho. Yes. Akwati kundaje ngo kimugambire we naza kugira ati apana ati yazo mu rukwe na doctor ninga doctor byamugambira ati byagira ki tibyangambira akwenda yathreateninga kurugamu ntota kwenda muzo byo kweterana mpaka nyirende shibegizire ki ekaterera kandi ubwo nyine yo mazara umuzatuma mutaterine okuzarankwija kubekizo bashamwe so niwe oyine kuboroho nka mushija nani shaba ibigambo bitu bya hamuheru achikwate nante natokea we baro mutebekanisa wa program ni ntero muranga nti abacyara obo inenda yo kubanza obo ine 10 antinenteji tujitware ahigura munonga tukuratire bijya bashaka kutugambira bakujya twine ku miro bujuma bwo gweshagama obujuma obwo tambera malaria watagwara malaria eje bintu tubikoro ko babitugambira batujya tugaruka awe sandi 2 garuka echo rabo tacengera mu antinento buzo mushawa naza kushobora kandi aho kubera nabasa yama naenda kujirenda chikabe ni chenda kemnyiza shato takazirenda ureba mushawo wawe muganire. Thank you very much. Wewe bari mnonga wagumanitwe ahabwe by'amagara kandi kwe twahendera tutyo mbwe hatahirizoberi nkwe twahendera tutyo antenatal care ningashi okuchebezenda kanchetentyo ningo ko ine kwano yereberera nano kubine kwamba kureberera abakwetorire na nabirwaro ombikwatena na antenatal care twatwine Dr. Gaba David Collins okurga MRM Clinic and Maternity Center aho mu Rugazi orembo rwambarira aharuguto rwa Katete abambata musente n'abakazire health products ibyo kumya byabone birunze n'ibishemeza amagara birondo maduka gono mu ihanga kandi akasente karinganire mbwenu twaza kuhumura twaza kukomaha konka wikeru kwija cyo kwantuganira haci mbwenu omuzire ahitwahika kugira ngo yazara bwe kwa kuheza kuzara ntibacakoma ningo muziro gwa ine kwana gumiza munabwe narebererwa nachecho mukitegereze bitabwa hati niye nango za Facebook page yitu Magira TV West nehinda oza aha ka hashtag kitu Ebyamagara taheche buzo chawe urwo kwanza rwa hamuheru omukwezi twantireta doctor kugaruka mwebye buzo byona abantu cyo butunyi cyari to muhereza tureba nirwo kwanza ruri kwisha.